Ассаламу алейкум, дорогие болельщики Лиги Октагон, и приветствую вас снова на YouTube-канале Октагон ТВ. И это вторая конференция турнира Октагон 85 в городе Ташкент. И это медийная конференция. Сегодня у нас такой серьезный состав, и это еще не весь медийный состав турнира Октагон 85. Давайте по очереди представлю всех. Это Адильхон Трамплин Камолов. Давайте чуть похлопаем всем, по чуть-чуть, да? И соперник Адильхона Камолова, боец из Казахстана, который проведет первый бой в Лиге Октагон, Кеменгер Ауэзов. Агабек Сатурн Абдумуминов. И Сатурн встретится в принципиальном бою. Я думаю, очень хороший бой получится. Казахстанец Казбек Толен. Ну и по две стороны от меня сидят тоже два медийных бойца, которые уже в третий раз собираются встретиться. И, как мы понимаем, раз они здесь сидят, хорошо выглядят, в хорошем настроении, бою быть. С весом все в порядке. Это Мансур Атажонов. Похлопаем. И, конечно же, Арнур Кабдолдаев. Что за бой, что за бои, ребята, давайте потихоньку начнем общаться. Первый вопрос задает UFC TV Uz. Savolim Odilxon Kamolovga. Odilxon, Oktagon Liga, Oktagon 85 turnirida Arnurni hozir bersa, hozir jang qiladigan deb turibsiz. Nima uchun? Startda turibsiz. Raz, assalomu alaykum hammaga. Savol uchun kattakon rahmat. Nima deymiz endi bu ligada raqiblar ko'p. O'sha men bilan jang qilishni istagan, men jang qilishni istagan. O'sha raqiblardan biri xolos. Shunaqa gaplar. Почему была драка? Что случилось только что? Как я понимаю, кто не знает узбекский, Адильхон с Арнуром только что подрались в фойе отеля, хотя они вообще не должны драться на турнире, у них другие соперники. Адильхон, можешь объяснить, что произошло, потом объяснить Арнур? Из-за чего? Нема очень. Endi avvalo bunaqa tartibsizlik uchun hamma kuzatayotgan odamlardan uzr so'rayman, chunki sport degani bu janjal, ishkal yoki bir kimgadir bir dushmanlik degan narsa emas. Lekin juda ham ko'p marta o'sha Qozog'istonga borganimda ham oddiy o'sha o'zimiz raqibimiz To'ktarda oladigan bo'lsak, gaplashib turganda tiqib qoladigan holatlar juda ko'p bo'lganda menda. To'g'risi, agar o'zimiz gaplashib turganda men juda ko'p, uni men bu videolari ham juda ko'p chiqib ketganda, o'shaning uchun menga nisbatan shunaqa narsa bo'lma, qarasam kelyapti, yonida mobilografi, по-любому tiqaradimda. Birinchi men tiqdim keyin. Короче, я спускался вниз, я что-то снимал ради себя, я же типа веду свой блог там разговариваю, спускаюсь. И не было таких намерений с ним подраться, что-то. Я подошел к нему, сказал, что ты там комменты пишешь, она. И он сам не жданул. Он вот как мужчина скажет, не жданул же тай. Obdan sen tiqib qolishingga qarab turishim kerak emas, o'zim urdim shuning uchun. Tiqатын kez болады, роднойша, tiqpaytin kez болады. Любой жерге басың tiqa бермесе, qo'lingda da. Tiqатын kez Misol, болады. o'zing radnoying, постоянно yoningda o'tiradigan To'ktar haqida nima deysan? 2 marta men shunaqa Sen ish басың qildim. істемеймін, мен басқа адаммын, ол басқа адам ғой. Сен Тоқтар үшін жауап Seni do'sting, yaqining-ku. Men shunaqa deb o'yladim. Ол өзі біледі, мен ондай жігіт емеспін, мен Shu sen o'zing kelishing kerak. Nima kerak bor mobilograf kelib? Liboy mana kommentdagi odam ham Liboy gapirsa, sen to'g'ri qilding deydi menga. Қазір не істеп отыр ана жігіттердің бәрі түсіріп отқан жоқ па? Сен сонда біреу телефон шығарса ұрып жібересің деп өзің қорқып сұрақ Sen kelyapsan-da. Qo'rqmasang olaylik. Normal umr Sen o'zing normal gapirsang bo'ladi. Becharaga alam qilib ketyapti. Yomon yedi lekin boru 10 mingta like va videoni joylayapti. Бар ғой маған беріңіздерші бұйырса. Қашан қолың бос, қашан asabillashmasang-chi, yeding bo'ldi-da endi. Тармай істетіп қалу жаңа бірге бір тұрып та тармай істетіп Kim aytdi hozir minutga? Жігіттер. Kim minutga? Давай кет. Давай. Йок, керегемас, минутка, керегемас. Если хотите, после турнира сделаем. Адильхон, сен нежданчик істедің Арнур дейді оған. Ya endi birinchi
mobilografi bilan kelyapti. Mobilografi bunday uzoqdan olsa ham mayli. Mana shunday turibdi-da yuzimga. Mana shuni. Mobilор сұрамайды ғой сенен, мен бүйтіп түсірем ба, түсірмеймін ба нахуй. Мен айтамын ғой, түсірдім болды ғой. Naqılamay gapirsang-chi. Yaxshi bu tarbiyamizni ko'rsatdik da bu yerda. Жаңа қандай едің бар ғой. Tarbiyamizni ko'rsatdik Үрленіп o'rtoqlar. бар оны. Отырамай. Nima deysizlar endi? Давай следующий вопрос. Mikrofon Kelesi сұрақ. Saturn уже 5-jang, hamma kutyapti, 5-g'alabani. Qisqa vaqt ichida uzoq qilingan mehnat va shu Octagon bilan kontrakt va уже 4-0 rekord. Tayyorgarliklar qanaqa bo'ldi jangga? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xudoga shukr, meniki 4 ta g'alabani Alloh berdi. Alhamdulillah, dalada ishladi, o'tkazdik. Raqibimiz kelibdi, Kazbek To'lan, bovrim, xush kelibsan, boringga shukr. Men raqibimni, dushmanni bilmayman, to'g'risi, chunki o'zbek, qozoq bir to'g'on. Bu sport ikki millatni do'st qilish kerak. Xudo xolasa biz chiroyligina boy qilamiz. Surprizlar bor, xudo xolasa inshaalloh. Nimaga? Chunki meni ikkita do'stim bor, o'sha uchun qasos olinadigan eshikni taqillatishim uchun bu g'alaba men uchun kerak. Xudo xolasa inshaalloh o'taman. Kamildan keyin Ozarbayjon. Sirazi ularning eshigi taqillatiladi. Chunki men do'stlarim uchun bizada o'rnomuz, g'urur bor. Xudo xolasa inshaalloh Alloh izmi nomli, men Allohdan chin yurakdan, chin qalbdan so'rayapman. Men shu ishni qilish uchun mana shu g'alabaga bor kuchim, tish tirnog'im bilan harakat qilaman. Avvalambor raqibimga ham omad, bestiram va Xudo xolasa tugataylik. Mansur Atajanov Annur bilan juda ko'p videolar bo'ldi, ya'ni jangga chaqirdingiz boshqa bo'ldi va nihoyat Octagon 85 turnirida jang qilasizlar. Tayyorgarliklar qanaqa bo'ldi va muxlislar uchun qanaqa siz tomonidan surpriz kutilyapti, ya'ni jangda? Bilamiz, stoykada jang qiladigan sportchilarni hamma muxlislar hurmat qilishadi, barbaga ko'ra. Siz qanaqa fikrdasiz? Savol uchun rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Tayyorgarliklar yaxshi bo'ldi. Bizda уже 3-marta bo'yimiz to'xtatilgan. Mana Xudo xolasa 2-aprel kuni bo'yimiz bo'ladi. Nima demoqchiman? Stoykada urishadigan boyetsman, yaxshi ko'raman. Shunaqa boyets bilan misol men kuchli prof bo'lmaydimi? Dakansa 3 raund stoykada urishga tayyorman. Farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin stoykada jang qilishni yaxshi ko'raman. Bu bo'y yaxshi o'tadi degan umiddaman. Ассаламу алейкум тогда. Мансуру спасибо. Вообще очень мощный парень. Она қас сияқты емес та. Сдерживает себя там. Держит себя прям. Mana tegini ko'ryapsan? А? Mana tegini ko'ryapsan? Жоқ, көрмейатпын. Minutkaga chiqing sultan, пожалуйста, родной. Qo'yib bergin. Bir minutка минус 2 boy bo'ladi. Travma olasыңдар, ақша алмайсыңдар, Qattiq boyga urmaysanmi meni chiqmaysыңдар. sopernik? Qattiq urmayman desang urishamiz hozir Arnur bilan. Мансур Тигр, уважение ему. Жақсы подготовкамен шықты бұйыртса. Үйректер не деп отыр, қаздар не деп отыр деген нәрсе ғой. Жақсы бой болады енді бұйыртса. Көреміз, салмақ барлығын дұрыстап қойдық. Содан кейін бұйыртса, кім бірінші Адилхандар төбесе ме, біз төбесеміз? Сперва кто дерется? Мы? Я тебя подожду потом в ринге, да? Я не выйду. Я подожду тебя в ринге. С тобой подеремся, да? Читайсың ғой? Бойдан кейін с тобой до конца подеремся. Адильхон, давай договор. Выигрывает Арнур, выигрываешь ты, выходите вдвоем в клетку, делаете минутку на турнире. Farq yo'q. Sultan, brat, senga savolim. Necha yildan beri ishlasak sen bilan, bu bilan ushasan deysan, ushganman, brat. Bu без отказ, без проблем, без вопрос. Казбек, салам алейкум. Добро пожаловать в лигу. Дебют на таком крупном турнире, один из самых крупных боев сейчас у тебя будет, на одном из самых крупных турниров года. И такой соперник у тебя, как вообще оцениваешь его? Ассаламу алейкум, Өзбекстан, ассаламу алейкум, Ташкент. Рахмет бәріңізге. Негізі мен Ташкентте, по-моему, екінші ретпін. Сондай қонақжай халық, өзбектер бауырларымыз. Енді Сатурн туралы не айтам мен? Бой көрсетеді. Мен бұған тек қана
бір-екі әңгімем бар. Ол БМФ дивизионы негізі 70 салмақта. Дұрыс па? Дұрыс қой, иә? А бұл 68-ге шақырды да мені. Мен 68-ге салмақ қойған емеспін негізі. Но сен жасай алмайды деп ойладың ғой деймін, по-моему, да? Но мен саған 68-ді орындаймын. Содан кейін бірақ клеткада мен саған көрсетемін, бұйыртса. Иншалла. 68-ді ертең жасайым. Содан кейін клеткада басқа әңгіме болады. Chunki ro'za vaqti men vaznim vaqt tushib ketib qoldi. 70, 71, 69 ga ham tushib ketgan vaqtim bo'ldi ro'za vaqti. Ro'zadan chiqib boy bo'lgani uchun men 68 deb aytdim. Lekin ro'za tugashi bilan men vaznim ko'tarilib ketib qoldi. Hozir o'zim vazn tashlashga qiynalyapman. To'g'risi. U o'sha momentdagi vaznimga qarab aytilgan. Men Afro Qozoqqa ham, o'tgan safarga raqiblarimga ham vaznimda doimo aniq konkretni qilib borganman. Sen bilan urushish Kazbek To'lan menga umuman kerak emas. Prosta tepada birinchi senga yozib qo'ygan ekanman. 5-boyda sen bilan urushaman, to'pollashaman deb yozib qo'ygan ekanman. Shu erkaklik gapim qaytarmay dedimda, sen bilan jangga rozi bo'ldim. Bo'lmasa, men Kamilni g'olib ketayotgandim. Menga shunaqa rekordli, yaxshi reytingli jang kerak. Men aytgan gapim uchun. Men bahona qilmayman. Men umuman vesga qaramay urushaveraman. Хорошо, Ligani bergan Lubboy bilan men Lubboy momentda tayyorman. Любой tыңдаsh. Lubboy bilan. Klitkaga kirgandan keyin Alloh biladi nima bo'lishini. Banda hal qila olmaydi, Xudo xolasa inshaalloh. Jo, sаған ешқандай әңгіме жоқ, негізі бар ғой. Просто ораза кезінде бір сторис салыпсың, соны маған біреулер жіберді да. Мен далада тренировка істеп жүріп 4-0 жасадым дейді. Бұйыртса 5-0 жасаймын, иншалла нокаутқа жіберемін дейді да, сопернигімді нокаутқа жіберемін. Мен осы сөзі менің кәдімгідей кішкене еріме тиді. Нокаут деген жалпы не екенін білесің ғой сен, е? Нокаут деген қандай болатынын білесің ғой? Allohdan so'rayman. Bandaga nimadir isbotlab berishim shart emas. Alloh deganman, inshaalloh deganman. Бәріміз Алладан сұраймыз. Давай бұл жерге бүйтіп қатты қоса берме ол нәрсені. Біздің білесің ғой өзім, бұл ісіміздің өзі де. Нормально, мен сен bilan нормально общаться qilyapman. Нормально gaplashayapman. Мен сенімен нормально сөйлесіп отырмын. Сен түсініп тұрған жоқсың. Sen gapirayotgan gaping mendan nimadir gila-gidrat qidiryapsan, nimadir bahona oshibga qidiryapsan. Men umuman hech kimga unaqa qilmaganman. Просто men gapirgandan keyin men atvet beraman. Men akkuratni keldim. Ey, sen nokаут қылам дедің ғой. Нокаут қылам дедің ба сен? Нокаут қылам дедің ғой сториста. Va qilaman ham inshaalloh. Aytding ғой сен. Nokаут qilaman ham inshaalloh. Вот, 2-апрель көресің. Inshaalloh, Xudo xolasa gaplashamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Kimді нокаут қылады көресің. Сен раз-два ұрып үйреніп ал, түсіндің ба? Раз-два urmasan sen Xudo xolasa Alloh ismini yutaman inshaalloh. Sen ola xat söyleme. Xudo xolasa. Arnurga tegmasang bo'ldi. Xudo xolasa. Казбек, я как понимаю, вообще ты не веришь, что Сатурн может кого-то нокаутировать из-за того, что он сказал, что он нокаутирует тебя это разозлило, да? Жоқ, мен үйтіп андай біреудің намысына тимей-ақ қояйын, ешкім нокаутқа жібере алмайсың деп. Но реально сен мені нокаутқа жібере алмайсың. Именно мені нокаутқа жібере алмайсың. Примерно түсіңде көрген болып тұрсың ғой сен. Мен сен сияқты тауға шығып алып, жоқ, тыңда. Мен сен сияқты тауға шығып алып, қасқырдың терісін мына жеріме іліп алып, артқа сальто тастап жүрген жоқпын. Бір ай бойы сен үшін дайындалдым мен. 2-апрель көреміз. Xudo xolasa 2-aprel kuni Ko'ramiz. Gaplashamiz. Inshaalloh gaplashamiz. Xudo xolasa. Ахан, Құдалыққа қош келдің. Sultan, сопернигim bilan ham gaplashiy, brat. Вот теперь я хочу дать слово Кемингеру Ауэзову, потому что я думаю, это темная лошадка этого турнира. Очень много комментариев пишут, почему дали Адильхону дебютанта. Я уже мне в личку 200 человек мне напишут в час. Почему Адильхон дерется с такими 1-0, 1-1, 0-0. Кемингер, объясни всем, что ты здесь не турист и что это не будет легкая прогулка для Адильхона. Men javob beraymi birinchi? Yo'q, o'rdak. Ne baurum шығады. Seni qancha paytdan beri so'rayman ligadan, nega urushmaysan men bilan? Sen bor-ku. Qanchadan beri ligadan so'rayman? Qanchadan beri ligadan so'rayman? Ne urushmaysan men bilan? Men liga aytdi-ku, любой время dedi olsa. Seni doim. Arnur deyman. Arnurda topologiyasi yaxshi deyman. Assalomu alaykum qozoq ela, qalaysizlar?
Мені көбісі танымау мүмкін, бірақ өзімнің бір танитын жеке ортам, айналам бар. Маған Адилхонды берді. Жоқ, бірінші маған Тайсонды берді негізі. Тайсонды берді, Тайсонды қабылдадым. Бірақ Тайсон секіріп кетті конкретно. Карттан шығып кетті негізі. Сосын Адилхонды берді, Адилхонды қабылдадым. Веске келетін болсақ, бұл жақта Адилхон, білесің, біздің вес. Мен недовеспін негізі. Мен бірақ сонда да бойды қабылдадым. Бұл жақта Тайсон бойдан секіріп кетті да, сразу мен Адилхонмен бойды қабылдағаннан кейін, бір-екі күннен кейін қарасам, Тайсон қайттан картта жүр екен да. Осыған Тайсон негізі мен осы бұйырса Адилхонды ұтқаннан кейін екінші бой Тайсонмен төбелессем ба деп тұрмын. Тайсон маған өте қатты қызық болып тұр. Тайсон ол қалай? Борец Тайсон ба? Соны түсінбей жүрмін да мен. Тайсон тоқта. Қазір Адилхон уверен, что пройдешь его. Адилхон, мен дейтін бірінші раундта құлатып тастайым, или там бірінші раундта қылғындырам, или нокаут жасаймын деп айтпай ақ қояйын. Мен 3 раундқа дайындалып келдім. Конкретно мен 3 раунд шығамын. Кім қолынан не келеді, сол жасайды. Кім мықты, сол ұтады. Просто Арнур айтат, мешок деп. Ты тоже так думаешь, что он мешок или нет? Почему? Arnur Потому что jon, он с пальчика ударил, kameraga не мог hammamiz уронить. chiroyli gapiraveramiz, Ойласа, с пальчика ukajonim. urib, qotamayootganim ғой, meshok qol degan. Men bir urib shishib chiqib ketdi. Nimaga unda to'xtar sipatishga tashlaydi? Mana savol senga. Gaplashib turgan joyida agar o'sha mujikning ishi bo'lmasa, mana savolimga javob ber. To'xtar nega unda tiqib qoladi? Mana shu savolimga javob ber. Sen radnoyinku, joyim yonini olasan Бұл konferensiyada. жақта Тоқтардан қатысы жоқ қой, вообще негізі Тоқтар жоқ қой. Просто buni radnoy edi, o'shaning uchun aytdim. Keyin ikkalamiz gaplashdik, Сен базовый борец негізі да? Нет. База База футбол у меня. База футбол? Да. База теннис менде. Көрек. Теннис ойнаймыз, футбол ойнаймыз. Маған қарағанда жақсы болып тұр ғой сен функционалдың. Менде теннис қой, мен бір орында тұрып ойнаймын, сен жүгіресің туда-сюда. Брат Sultan, senga получается, o'sha сен savolingga javob функционалың beray, жақсы болып брат. тұр. Aytyapti, kommentariyada nega 1-0, 2-0, 3-0. Bitta narsani aytaman sizlarga, mana shu narsani esinglardan chiqardilar. 2-aprel ofitsialniy Isatay bilan kontrakt jo'natgan. Kamil bilan bo'yimiz bo'lishi kerak edi. Nu, Kamil umrada, o'sha Allohning uyida, men uni bo'ydan sakrab ketding, qochib ketding, nega chiqmading deyolmayman. Chunki hammani orzusi umraga borish, oilasi bilan vaqt o'tkazish, endi bo'y ekan, ushaman ekan deb turib, hamma narsadan soqit bo'lib turib odam nima deydi, faqat ushishni o'ylash kerak emas. Bir yilda bir marta keladigan Ramazon oyi men bu narsani to'g'ri tushundim va Sultandan iltimos qildim, ligadan iltimos qildim. Rat, pожалуйста, men vest tashadim, men bu yil uyanaman deb plan qilganman, menga berchi brat dedim. Sразу уже qabul qilmaydi-ku, qabul qiladigan variantlarni senga tashiyman dedi. Saperligim krasavchik, zo'r, qabul qildim deb o'ziga ishonib qabul qilibdi. Maylim bir marta saperligimga qarsak chalsanglar o'rtoqlar. Qabulladi, urishdim. Ligani bergani bilan urishaman. Aslida Sapir Kamil edi. Shuni sizlarning savolinglarga nega bu просто debyutant emas. TikTokdagi oxirgi boshidagi videolarni ko'rdim. Buni zaldoshlari aytayapti. Bu oblastlarga chiqqan, boshqa deb o'sha Volniymi, Yunonrummi bilmadim. Men fanatim ekansan qo'ya, men qaraydi ekansan qo'ya sen. Kuzatamiz. Sapirnikni kuzatmasdan, Sapirnikni debyutant ekan, buni bemalol uraman deyish bu ошибка. Men u xatoni juda ko'p qildim. Даже Damir bilan ham urushganda bundoq qildim, tayyorgarligim zo'r deb u plan bilan chiqdi. Qattan bilaman, bu ham plan bilan kelgandir. O'ziga uveren bo'lib qabul qilgandir. Shuning uchun birinchi marta ko'rgan Sapirnikka nisbatan noto'g'ri gap gapirish kerak emas. Kim kuchli, xudo xolasa, o'sha g'alaba qozonadi. И я хочу добавить, вообще, в какой еще лиге мира такое бывает, что, Адильхон реально звезда, Йылдыз, факт, Йылдыз. И, пока никто не знает, да, или в Казахстане мало людей знает. И если он выиграет его, просто он другим человеком проснется уже на следующий день. Это вот сила Лиги Октагон. Один бой надо провести человеку, чтобы его завтра узнала вся страна. И не только вся страна, вся Центральная Азия. И Адильхон какой берет риск? Он, если выиграет, он ничего от этого не получит, кроме денег. Просто деньги. Если он проиграет, он все потеряет. Реально, с человеком могут не здороваться за руку потом. Понимаете? И это риск для него. Но он такой, я выйду,
Кемингер, у тебя огромный шанс, и тебе нужно им воспользоваться даже на конфе, я уже не говорю про бой. Что ты также воспринимаешь это или не так? Да, конечно, солай ғой, енді ол базар жоқ. Мен октагонды қарамайды емес, қарадым, осы уақытқа дейін көрдім. Еркебұланмен бойын көрдім. Базар жоқ. Сенің хайпың бар. Сен гапырасың, хайпың бар деп гапырасың, анаумен төбелесем, мынаумен төбелесем деп гапырасың. Мен сол хайпты алу үшін келдім, конкретно. Мен сол хайп үшін келдім. Мен бұл 70 килограммды айтып отыр, 70 килограммда БМФ бар. Мен бауырларым ренжімесін, мен базар жоқ, бауырларымның астында тұрмын. Потому что мен мына новичокпын да енді. Қазір БМФ Еркебұлан братанда. Еркебұлан братан бұйырса, өзінің астындағыларға тыстаса, мен пойыз үшін келдім бұл жаққа. Октагонда дос, бауыр деген жоқ мен үшін. Октагон сыртында доспын, бауырмын. Бірақ главная цель мендем бұл жақта БМФ-тің пойызын алып кету. Арнур, к тебе вопрос. Вот ты всю конференцию, знаешь, такой, ну, после всего произошедшего сидишь. Психованный мать. Да, чуть-чуть. И как будто у тебя акцент сместился больше на Одульхона сейчас, чем перед твоим боем с Мансуром. Давай про этот бой, наверное, сейчас. Это не повлияет сейчас на этот бой с Мансуром? Что ты, вот, знаешь, как будто там. Мен, походу, на соперник Мансурдың тестостерон түсіп кеткен ғой деймін, бля. Он пишет, он ничего не говорит, просто сидит. Просто я разозлился из-за этого. Kartni ikkalamiz urishamiz bor-ku. Аман, короче, мынағайшы, үндемейді да, анау басына отырып алған, түшіп отыр да, былай айтқанда. Амаған бұл не істей алмайды, тышамайды да. Мен жанына келдім, бұл балалары бар, жана жандағыларшы. Shuncha odam qarab turibdi, men ligadan seni ko'p so'raganman. Көті тірілдеп отыр да, оның Juda ko'p so'raganman, sen urishmagansan. Мен өзім жазып келіп тұрмын ғой. Ешкім жоқ жанымда. Байғұс біле жыбырлап кетті, жыбырлап. Ана жерде видеосы бар қазір. Көрсеңдер болады. Қашайын деп жүр. Qaysini anov kalla yeganingmi yo manadan yeganingmi? Qaysi birini videosi? Түсінбедім. Yomon yeding-ku, mana o'shani videosini aytyapsanmi sen? Qalay tushunmaysan? Qozoq, o'zbek tili bir-biriga juda yaqin til-ku. Жоқ, біз Өзбекстан вообще не жоқ, әңгіме жоқ. Өзбек ағайындар өте жақсы. Мына жігіттер прям күтіп алды, гостиницада жігіттер прям. Бұл Адилхон екеуміздің арамыздағы нәрсе ғой, бауырларша. Ой, hammadan ko'rgan gaping. Uni To'ktar ham, Marsel ham aytadi, Kamil ham aytadi-ki, o'zimizning gapimiz bo'lsin. Өзіміздікі ғой, короче, екеуміздікі ғана, сондай нәрсе да. И мынау, короче, мен түсіп келе жатырмын, өзімен өзі бүйтіп қорқып, на этот смотрит, на Мобилоров, на Видеоров, и своим братьям смотрит туда. Как будто они спасут его. Sultan, Никто не спасет, если надо быть kelyapti, brat. Mobilograf bilan kelyapti. Endi men kaltak ishni qarab turmayman-ku. Cho'za. Ол бүйтсе болады ғой, бүйтіп. Қош келдің, бауыр, кел, самсадан жер, пловтан жер десе болады ғой. Бұл деген келіп ап, неме бір нәрсе спачка ұрады ғой, бля. Sen biror marta mehmon qilaman deganmisan? Qozog'istonda yashayman-ku men. Biror marta 5 barmoq qilamiz deganmisan? Жанына келсе ол қорқып отырады, бля, бүйтіп. Может, біреу суретке түсіре келеді шығар, жанынашы, бля, байғұс бүйтіп жыбырлапшы. Қорқпаса, адам болсайшы, адам. Qo'ychaч bo'pti, bitta gapiring, qo'ychaч. Boraman men. Не надо это, не надо, вот это не надо, пацаны. Да, я думаю, еще дойдем до этого боя. Я думаю, смотри, я думаю, сейчас Адильхона все получается в плане вывести тебя из равновесия. Да. Очень круто делает он. И если вы выиграете следующий бой после Камиля с Арнуром, вполне возможно, если вы будете также активны, потому что бывает такое на конференции активный, когда высылаем контракт, братан, давай через 8 лет. Я надеюсь, этого не будет, да. И очень интересный этот бой. Давайте еще дадим слово Сатурну. Тайсон qayerda Тайсон? Tayson uy remont qilyapti. Endi xudo xolasa uni ham yoshi yetib keldi, uylanish kerak. Endi hammamiz bashli yoshimiz yetib kelgan. Bizlar klitkada pul topishga harakatimiz bu birovni urib bahra topmaymiz-da, to'g'risi. Uydagilarga pul olib borish uchun, aqcha olib borish uchun, xudo xolasa bir yaxshi sharoit qilib, uylanishga, ota-onamiz orzu-havaslarini ushaltirishga harakat qilyapmiz. Endi bu yo'lda tanladik. Endi ular yo'q, shu harakat davom ettir. U shu borasida shuni ham bitirib ketyapti-da. Xudo xolasa bir ikkita yaxshiliklar qilib, boyga chiroyli tayyorgarlik qilib ertaga keladi inshaalloh. Xudo xolasa 2-aprelda chiroyli g'alaba qilib, yana yurishini davom ettiradi Tayson. Remontdan to'g'ri keladi, urishib yana keyin remontga ketadi. Xuddi shunday. Chunki biz ham majbur Oilamiz bizaga ishonib turibdi. Biz ham majbur biz. Bu Qozog'istonlik bovurlar ham, bizlar ham oilamiz uchun jumush istayapmiz. Ishlayapmiz. Xudo xolasa xuddi shunaqa bo'ladi inshaalloh.
қалай енді соперникпен сөйлесек, Мансур, қалай дайындық па, жақсы ма бәрі? Өзіміз сөйлесек та, ана Зайлау сөйлей береді ғой. Man senga aytaman, testosteron na uровне, undan xavotir olmagin. Ya tirilsang ama bile bir narsa desen birinchi o'rinda- Menikiga rosa osilding-ku, qo'yib yubor, tuxumlarimni. Zaylo bir chapalarni berib qo'ysa. Tuxumlarimni. Yeding-ku, bunaqa qilib beting qizarib yotishini. Ha, haji qizlarga o'xshab. Men gapiryapman. Xullas, testosteronga keladigan bo'lsak, xavotir olmagin. Men prosta tarbiyali bo'laman. Manipulyatsiyalarga qaramayman. Men umniy sportsmenman. Sani hozir psixologически sindiryapti, sen shu narsaga boryapsan. Bitta gap bor. Umniy bo'lganda da bir narsa desa turmaysan uni. Hammani vaqt soati bor o'zini. Janingda yurgan odam bo'l, sen bunday qarasang, uyingga borib turib bir qo'ysa-chi deb aytasan deyapti-ku, yaqin joyda. Da, qara, men 31 yoshdaman, men ancha уже kattaman, men u yoshlikda u narsalar qilganman, o'tib ketdi u уже patsanlar ishi. Men уже yoshim katta. Tем более Farg'onaning bolalari unaqa balabol emas, ko'p gapirmaydi, manipulyatsiya qilmaydi. Chiqadi, dokazovat qiladi. Farqi yo'q u profmi, media chiqadi, urushadi. U yutish Allohdan farqi yo'q. Самое главное, boyez chiqyapti, urushyapti, dokazovat qilyapti. U gapiradiganlar, qo'rqoqlar, ular o'tiribdi uyda divanda, nima deydi? Klayturniy vandamlar yozaveradi. U narsaga Arnur ahamiyat qilmagin. Будь достойным мужиком, и все тебя будет уважать. Остальное насрать. Просто скажи. Недостойно. Посмотри на него. Я на него даже не хочу смотреть. Я на достойным мужика буду смотреть. Клавишный геройсың, сен үй жаққа барып жазып там, что-то там қарап, жан-жақта не болды. Время придет, я это докажу. Я это уже прошел, это уже пацанчики такие делают. Мы уже взрослые мужчины, мы так не должны поступать. Мы пришли, мы докажем, и 2 апреля мы с тобой выйдем и покажем достойный бой, чтобы shuncha odam kutdi, shuncha orada atmenalar bo'lib ketdi-da, travma oldi, nima bo'ldi, har xil gaplar bo'ldi. No 2 aprelda chiqib prosta bitsa qilish kerak. O'tgan sopernikimga o'xshab yotish kerak emas. Bitsa qilish kerak, qon bo'lish kerak, jang bo'lish kerak. Odamlar shu narsani kutyapti, bo'ldi. Odamlar gapiradiganlar puz gapiraversin, ko'tarilaversin. Menda 0 подписчигim bo'lmadim, zato ko'chada mushina bo'lib yurganim yetmaydi. Тигр. И вот еще вопрос, он сказал, Мансур Арнур, про то, что давай нормальную рубку сделаем, давай порадуем фанатов, правильно, потому что, ну, он все время хочет это делать, его просто переводят и держат на земле, его даже не бьют, не душат, не делают болевые, его реально просто держат на земле. Скажи, если ты так выиграешь, для тебя это будет победа? Пацанчик, сейчас пообщаемся с мужиками, да? Бюрса, не вот, жақсы, у нас же ММА же, там все включено, и рубка, и будем бороться, и будем биться. Бюрса, покажем хороший бой. Я не скажу, что я не буду там бороться или не буду там на рубку заходить. Я тоже люблю рубку, видели, там, рубился где надо. Сальто, где надо, сальто делал, где надо, в засыпал, бою. просыпался, обратно выигрывал. А вот сальто делать человеку в лицо в бою, это никто Всё никогда будем не делать, делал. иншалла. Главное, без травм бьются, жақсы бой көрсетіп, екеуміз де дома ждут, чисто на уважение кетеміз бюрса. Ne, Arnur, men misol barbadan qochganim yo'q. Barba qilur, endi bu MMA. Prosta aktivnaya barba bo'lsin bo'ldi. Prosta ushab, setkada ushab turishdan foyda yo'q. Bu MMA degani faqat barba degani emas. Hurmatli boryapsizlar. Bag'da boks bor. Kiki bor, kickboks bu. Аяқ, qo'l oyog'i bor. Barba, faqat barba degani vo'lniy barbaga borib bemalol kurashinglar bo'lsin. Кстати, подожди, родной, подожди, тормози. Вот почему, кстати, как Мансур точно сказал, почему все, когда говорят это ММА, имеют в виду борьбу только, да? Это говорят ММА и все борются. Почему? Потому что это эффективно. Потому что это просто делает победой бойцам и все. Да, не зрелищно, да, там хейт и все такое, но уже после того, как выиграешь, это уже не важно. Ты это имеешь в виду? Я же не просто там борьбу делаю, я борьбу там делаю, базара нет. Но с сальто, заходом захожу, потом бью, добиваю там. Там не будет просто борьбы, будет очень хороший. Просто не пропустите, смотрите, 2 апреля бьются Хумарина, Киндер. Всех ждем. Покажем хороший, зрелищный и рубку, и борьбу, и ММА. Prosta setkada ushab turadiganlar даже уже UFC ga kerak emas. Жоқ қой, жоқ, сетка ұстамаймыз. Например, mana сетканы көтеріп шығамыз, астыраш, и битеміз.
deymiz ғой, короче. To'g'ri men aytdim. MMA degani bu faqat barba emas. Qo'l oyoq ham bor, urush kerak. Faqat kirish uchun emas. To'g'ri, barislarni hurmat qilaman, bitta ishtimada demoqchi emasman. Просто MMA-da ham urushishni bilish kerak. Четкий, подожди. Казбек, тут тоже у меня вопрос по стилю ведения боя. Все мы знаем, что у Сатурна борьба. Он наверняка будет пытаться перевести тебя тоже. Какой у тебя план на бой? Хочешь ли ты выиграть его досрочно? И будет ли именно досрочная победа для тебя важна? Проблема жоқ. Борьба болса борьба, стойкада болса стойка, бәріне дайынбыз, дайындалдық. Сатурн, омат бауырым, саған ешқандай не жоқ. Просто мен сенен білгім келетті. Неге сен олай айттың сториста? Мен оны нокаут қылам, анау мен тыңдашы бауырым. Мен сен туралы ештеңе жаман нәрсе айтқан жоқпын ғой. Біз бұған дейін де нормально сөйлестік екенбіз. Солай айтқанға мен вообще таңғалып қалдым да, мен жындымын, нормально сөйлесіп едік қой, не бүйтіп айтып тұр деп. Yo'q, bog'rim. Men birinchi boyimda ham, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi boyimda ham Alloh deganman. To'g'ri, yonimga akalar keldi, do'stlar keldi, yangi insonlar keldi, zvezda bo'ldim. Lekin ular ketishdi. Lekin men bir narsani tushundim, ota-onam yonimda qolar ekan, o'sha eskidan bir ikkitalar yonimda qolar ekan, faqat Allohdan so'radim. Shuni anglab yetdimki, bizani shu joygacha olib kelganim va olib ketadiganim Alloh ekan. İnşallah dedim, lekin azgincha haddimdan oshdim. Bu uzrli. Allohdan so'radim, nokautda Allohdan so'radim. Nimagadir nokaut qilgim keldi. Men oldingi boylarimga qaraganda yaxshiroq boy qilishni xohladim. Faqat shu ila aytdim. Seni pastga urish niyatim yo'q. Seni pastga urish niyatim yo'q. Sen хороший человекsan. Oilang uchun harakat qilasan. Men Instagramingda oldindan kuzatganman. Like bosganman. Kuzataman, istorialaring muntazam kuzataman. Bizani boyimiz Xudo xohlasa yaxshi boy bo'ladi. Endi bu yoq Allohdan. Bog'rim, hammasi cho'tki. Yo'q. Biza Qozog'iston, O'zbekiston bir tug'an. Gold aytgandi, Shahzod Gold aytgandi, o'g'anim endi boshiga kulfat tushdi. Xudo xohlasa inshaalloh chiqadi. Erka bo'lam bilan birinchi kelish kerak, Tailanddan keldi. Ular faqat boy qilish maqsadida Tailanddan bo'ynida bir problemasi borligini bilib turib gold kelgandi. U erka bo'lam bilan ko'rishganda ham gold nimadir isbotlab bir-birini urmadi. Kallasini ishlatdi. Xalqqa ko'rsatdi. Bu sport. Shunchaki bizani narsamiz, shunchaki xalqni qiziqtirib, hammasini bitta joyga jamlab, sportni ikki millatni do'st qilishini isbotlash. Xudo xohlasa inshaalloh xush kelibsizlar. Boydan keyin inshaalloh o'zbekskiy plov есть. Qashqadaryoskiy go'sht есть, brat. Inshaalloh. Samsa qo'sh жазына. Qarni ашып жүріп вес qolayım deb 68 оңай емес. Xudo xohlasa Almataga borsam inshaalloh 5 barmoq siladan. Xudo xohlasa. Bog'rim. Inshaalloh. Avezov Kemenger jang, Odilxon bilan jang asosan stoykada o'tkazmoqchimisiz yoki parterda? Adilxon men stoykada yoki parterda төбелесесің ба дейсің ба? Басында стойкадан бастаймын. Если проходқа кірсе, онда күресем. Если стойкадан төбелесе, онда стойкадан төбелесем. Без разницы негізі. Бірақ мен ойлаймын ол күреседі деп. Мен ойлаймын сен күресесің, брат. Сен стойкада төбелеспейсің менімен, потому что сен мен жаңа айттың ғой, мен фанатым екенсің, кішігірім. Барлығын ақтарғансың, қарағансың. Содан кейін Сізді базаңыз кураш екен, білішімізші? Сізді базаңыз кураш екен, кураш. База күрес? Да. Күреспен айналысқам кезінде. Кішкентай кезінде. Но қазір дымда мен айналыспаймын. Сол мен ойлаймын, ол күреседі, мен дальше күресем, и күрестің не екенін көрсетем деп ойлаймын оған. Если төбелесетін болса, мен стойкадан төбелесем. Да, kim kuchli, o'sha yutsin. Yana bitta вопрос Mansur Otajonovga. Hozir Farg'onani bolalari bala bo'ymas deb gapirdi. Shunda qolgan viloyatda bolalari Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent bolalari shunda bala bo'l deganim? Meni og'zimdan ona gap chiqdimi? Hozir siz gapirdingiz-ku. Meni og'zimdan ona gap chiqdimi? Farg'onani bolalari padarka emas, Farg'onani bolalari bala bo'ymas uchun javob beryapman. Men imенно Farg'ona uchun javob beryapman. Yo boshqa regionda aytdimmi? Boshqa regionda siz gapirganingiz uchun savol berdim. Aytdimmi? Videoni qaytarish kerak. Men nima dedim? Boshqa regionlar bala bo'ldi dedimmi? Yo'q, Farg'onani bolalari bala bo'ymas dedingiz, хорошо? Nima provokatsiya qilyapsiz? Yo'q, просто
Если tushunmasangiz kerak emas bunaqa savollar berib. Men lichni o'zimni rayonim haqida gapiryapman. o'zbek paddesh qilish kerak emasmi degan savol Xo'p, bermoqchiman. men qaysi o'zbekni yomonladim hozir? Yo'q, просто provokatsiyani siz qildingiz, men savol berdim. Qani qayerdan men qildim provokatsiya? Farg'onani bolalari balabo'y emas deyapsiz. Shunda qayerda bolalar balabo'y? Kim aytdi boshqa region balabo'y? Просто bu вопрос. Он занят, родной. Второго поделимся, потом подожди. поделишься. Bu gapda, agar men noto'g'ri tushungan bo'lsam, uzr avvalambor. qarang, bu gapda boshqa region ili qolganlar slabый degani emas. Misol siz chiqib turib, bilmayman qatlaysiz, o'sha joylar bolalar zo'r. Mana o'zini regionni gapiradi. Men bunga chiqib turib, nimaga? Farg'ona lo'qmi deganman u. Так Хорошо. что unaqa provokatsiyalar kerak emas. Bu oddiy o'zimni region. Men noto'g'ri tushunibman. Все. Адильхон, я хочу узнать твой план на бой, потому что Кемингер говорит, без разницы, стойка, кураж. Для тебя досрочно yutish kerakmi вообще? Xullas, yutish kerak, ganalarni olish kerak, remont qilish kerak. Все. Стиль и план на бой. Кемингер говорит, без разницы, стойка и борьба, говорит, без разницы. Сан вообще какой примерно хотя бы план? Qaysidir ligada 3 oy oldin urishgan, endi boshqa ligani nomi aytilmaydi-ku bu yerda. Bo'yini ko'rdim. Shunga qarab tayyorlandik. Все. Kurashasın, да? Время покажет, бой покажет, брат. Просто Дамирчикпен Момент juda покажет. көп стойкада уруштun, сол үшін сұраймын. Қалай болады? Yangi Adilxon bo'ldi Damirchikpен. Yangi Odilxon bo'lish uchun 1 yil, 2 yil kerak bo'ladi kamida. Негізі төбелесетін желаниясы бар ма негізі вообще? Вот, сол сұраймын ғой вообще. Негізі желание бар ма, брат, сене Настрой төбелесуге? қандай, Я Адильхон, что-то не вижу. настрой. Qanaqa urishni xohlaysan? Stoykadami, kurashmi? Chin yurakdan ayt, shunaqa qilamiz. Түсінген жоқмын. Tushunmadim men seni, ukam. Ukam, qara unda. Kurashking kelayotirmi или stoykada urishking kelayotirmi? Он говорит, заказывай, говорит, что хочешь, стойку, говорит, Мне или без бокс. разницы, я же говорю тебе, мне без разницы. Если хочешь в стойке, давай в стойке подеремся. Если хочешь в партере, я тебе борьбу покажу, я тебе говорил вот только что. Просто Если удачи. хочешь борьбу, я тебе борьбу покажу Просто конкретно. удачи, красавчик. У тебя есть ощущение, Кемингер, что он недооценивает тебя, или как? Тебя это задевает? Да, мен ойлап тұрмын, мынау примерно ойлап тұрған шығар, но бар еді дегенге бір баяғыда бір ауылдағы қатысқан, бір 3-4 жыл қатысқан бар еді шығар деп. Но білет мен ағайындарым, жақындарым білет мен қандай бар екенін. Арнұрдың өзі білет негізі. И сол Арнұр білгеннен кейін қазір соған мешок деп айтып тұр ғой, по идее. Ну ертең көреміз, күрешке кірсін, аяққа кірсін. Если пароходқа кірген жақсы көрсең, әдемі бір пистолет бар саған дайындап қойған. Соны жасаймыз ғой. Давай, бой покажет. Кстати, по поводу вот комментария, почему и подрались Адильхон с Арнуром. Адильхон, ты написал «Мешок против никто» про бой Мансура и Арнура. Не мага? Не мага? Endi bitta narsa. Mansur Atajonov bilan to'g'ri kelishmaymiz, to'g'ri salomatligimiz yo'q, lekin biz boshqa mamlakatda oldida, hamma ko'rib turgan odamlarni oldida biz bir-birimiz bilan tortishib yurdi. U inson ham provokatsiya qilmayapti, men ham qilmayapman. Men hozir o'zimni saperligim bilan Arnur bilan gaplashyapman. O'zimiz yurtdoshlar qanaqadir gapimiz bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz gaplashamiz. Все. Даже неге жаздың енді? Неге жаздың? Басың істемей ма или? Yozib qo'yibman endi, nima qilay endi? Yozib qo'yibman. Жазып қойдың ба? Байқамай жазып қойдың, Ya sen bilan urishamizmi axir? Mana kameraga aytgin, men ligadan ko'p so'raganman seni. Мешок на самом деле он, потому что он с кем дрался А до uni этого? vaqt ko'rsatadi. Дебютанттармен там. Он как дерется еще, блин? Liga bergan uni, Лежит men просто o'zimga там. sapernik Не знаю, tanlamayman. как его там Oktagon смотрят, liga если честно. говоря. Dunyo bo'yicha o'zini o'sha kuchli 10 talikka kirgan, o'zini bir reytinglarga ega bo'lgan liga. Men bu bilan urushaman, или u bilan urushaman deb ayta Liga olmayman. показывает тебе Liga мешком, да, короче, да? bergan, Ты liga мешок. bergan, Kamil bilan urushim kerak edi, sразу sapernik kerak edi, u qabul qildi, urishdim. Endi men emas-ku, bergani bilan urushaman-da, to'g'rimi Sultan Жоқ, gapir, сен brat. комментарий неге жаздың? Сен басың істемей ма? Мен Bo'ldi, соны сұрап kommentariy тұрмын. yozgan bo'lsam, sen bilan urishamiz. Все. Болды онда я. Bo'ldi, давай. Жазба өйтіп бар ғой. Жазасың жаңағыдай Xohlasam басың o'zingga ұшып кетеді. yozaman. Xohlasam o'zingga yozaman. Qalay tushunding? Түсінбедім. Xohlasam komment yozaman, xohlasam o'zingga yozaman. Nima qilish kerak? Жаз, Qo'limga xo'ja маған жаз emassan. личка өйтіп комментарий жазып, қаз болма. Жаз былай, сөйлес, звонда, қал жағдайың қалай, бәрі жақсы ма, настрой қалай деп, қашан төбелесеміз деп. Үйтіп, очко жинап, адамдарды Қалай көшіп. келіп алдың? Настрой қалай? Qachon төбелесеміз? Қазсың ғой сен, родной.
Последний вопрос, наверное. Мансур, вопрос к тебе. Тут ну, вся суета, трэш-ток, и ты очень спокойно как-то сегодня сидишь. Или ты как будто уже перегорел от боя с Арнуром, что несколько раз это переносилось, и ты такой, блин, уже надо подраться деген сияқты. Нет, у меня все хорошо, я спокойный, я настроенный на бой, поэтому лишние... Рахмат. Лишние перепалки мне не нужны. У меня есть бой, я жду этого боя и все. А после боя я знаю, с кем, как и что пообщаться. А, ты хочешь это после боя еще выяснить с кем-то? Конечно, я пообещал Лиге Вада Берда, мне говорили, я не буду никого трогать. После боя я сам решу, что мне делать. То есть, условно, ты хочешь спросить, да? Я же сказал, время покажет. Все. Есть время. Мужчина подходит, говорит в лицо. Сзади никогда не пишет. Если кому-то я не нравлюсь здесь, вот сейчас конференция закончится, выходим, с любым пообщаемся один на один, если кому-то не нравлюсь. После турнира самое главное, Мансур, после турнира. Просто, как говорится, o'zbekcha gapiraman erkak bo'ldi, bo'ldi. Уже надоел.